Okay, kwa majina naitwa Prudence Kerubo. Nilisoma shule ya msingi ya Changana Primary School. Then nikaenda high school Kiabonyoro High. Then Kiabonyoro High School fee ilikuwa ngumu, but our principal Mr. Richard Ariam aliniacha nikasoma free. Kapata B+. Na sasa hivi imekosekana ya kwenda campus. So viongozi wetu kama Governor Amos Nyaribo, our MP Joash Nyamuko na viongozi kama Walter Chano, ningependa kuomba mnisaidie niendelee na masomo yangu na nitashukuru. Nilipata grade ya B+, naenda kusomea education science na ndio maisha ni ngumu kutoka baba aliaga, ila Mungu anajikaza, niende anatutafutia chakula, watu tunasaidiana, pengine tunaenda pamoja ili kusaidia ndugu zetu wadogo. Kama kuna mwingine pia anasoma kwa high school. Shida yangu inanisumbua ni hakuna pesa ya kunipeleka shule na nafaa kuripoti shule 25th August. Na pesa imekosekana, so ningeomba wasamaria wema wanisaidie ili niende shule. Ningependa kuomba mtu yeyote yule mwenye ana roho safi anisaidie niende shule, nami nitashukuru sana. Naomba tu kwa roho ya huruma mnisaidie. Samaria kana nkoroko ene yambo korweke ndokianya kwe mwakona wetaga gusira gantikera nabere kinkungangana na bana basebi barua ngokora na kukoragira na kuwesiri na kukoso ni yaike iro mwana akorire confidence kirubonyorire B+, lakini bona njera teyo nkomoira school ande nimbugata bana bande kuchinza gato timbu atiase nkore matimbu ationdogo nko nare ko sababa aba mento baba cherusa kemori nerebo cherusa mamani egavana Amos Nyaribo yabo chanwaga kina sababa ko nyimonko nyamondu serio mwana isiko baba nyamoko bonsis moko toka na sabiroko oyo ko igwekerere kanko timbu atincherende yonse inko andeke barua twaenda na abana twakora tumakuragira nsaigaga mune offensive igitega nansa binoro mpogondo kambwate twana mbwate mbata omwana school akora takanyore grade ya B+ bona njera teyo nko masomo na nkorma go soma somire kurukia Abonyoro ne changamoto nkoete senje ebi barua na fingo kora bamanya gusoma na koraki na bwisi akibanko nyero umwana barusi siko muna rero tarari agamba bwaki paka sana ne paka anturambodi na mama na kibono nkomenya igonko nganya kuruwe na mutinyi mwana ne to nganya nyasaye na manyete aho twikaransa igamba kabwa abwana ta kuripoti tarehe 25 mutinyi yona makende nge atobwate no kene nge atobangire kende kyose timbu atinche kende kankinda wangaine pin amoso nyumba abukende nge yono nonyene koroto nonyene socks kende nge yo tindi ko ngaine radio kene kyanya sa yongosa Jago ko Philip Nyoma chicho pevu lidali bosana ama ngoso mke Abonyoro High School nyaruke ina aire de school Abonyoro abasa marino principal kamajara kasoma for free for college school. The girl was very disciplined without any problem. I was shocked this morning in Agoja Korda ya bilinda ngiriye a press ngoso abasa Maria honorable Joash Nyamuko mjumbe ito honorable Chanwa honorable Governor Amos Nyaribo, all leaders from diverse quarters. That is what I can. Background, yes. Background, ya one mbona mroche na wale siko hiyo. This is the land. Kende ngeyo. Awali hai. Hakuna kitu. Morally family of parents. Abara hiyo.
I want to direct it to you. Mukone. Banyare ku ruasa kale ba onai. As it's very fun. Baba ta ba ke baruangira. Kamara anje mu abana. Itu ni musinyari. Mujumbe situation na mu kumu yetonje. Umushimi wa Walter Nyambati. Yani Walter Chanu. Tora no gonyora abana such cases. This is the case that you need to assist. Come in. Umwana era so mara den dota ya shama. Number ya nesi because you don't have even a phone. You can reach on me because I'm the neighbor. 0729 24 76 40. That is my number. Maria Tagalata Philip Nyom. 0729 24 76 40. Philip Nyom.